Akaruru ko kutorana chairman w'entebe yo kubanza habwa Kabare 4 erukumanywa munonga nk'akarubando mugomborora ya Masha district y'Isingiro. Umwana yaba narwanisisho tuyiro mu ntebeji kandi byarwo mu karuru tibyarangirwa bwa nyuma ya polisi kutera tiya gasi n'amasasi kuraza kimucero. Grand feya kubanga barete minyeto rimwe leta kaviyo ko kuteganisa abantu twatera rayini na umushawitu yasinga butamusisa mu ruriga niyo kubara kweri izoba omukazi yanabara kuyamgaho yambuza ngo bisoburu nabara bungaye kandi obwo nuwe yanabara ebyabaho byaba bitakikiriza kintu cyona kugenda omumisho nuko waba nateza akaruru kutwara enshongeza hagomborora ya Masha bita abantu bakagenda bamukuratire abana bawe ayimukama otwebera ensonga ni nyingi abakina benta kukagira tata icyo kubanza embera zona akabaho agateka obutabanguko bwinjo mu maka ebintu bya mawe byona yabitwara mawaka muswera ine myaka 16 konka ya mbingo mu maka aine myaka 56 yamusoza tine cyayine twahiko musero ya Kabare 1 umurumasha kandi okuceya mano twireho John zavuga nuwe yakasinga no bururu 250 ari kusinga waba mwesimbireho owihayo bururi 18 John havuga ya bururu 250 kunkunda kunyabembeza kumakaruru kakabara wano tino okuzamutindo ahitwaza kurugera hagombora ya Masha twasiga enshonga za Hassan na Rubega zitakashoborekere. Omugandi chairman w'ecyaro cya Katete Central William Ganafa yanagaho umwanya gwo kutereraho akaruru bwa nyuma yo kushoma akaciko ke abantu bakakanga. But after nominating his committee members, he refused them to be chosen by the people. Yagenze nakora byayagala nagamba mbwakoye bagenda karangirira enchorulala oba akachika kya karangirira olulala so ne bitusobera abantu ne bacyankalana bana bagwira batina za furaga ne bayagara akachiko kenyi kandi kuyamara kubashoma tiyagama buri muntu position yeye yajangwa abantu batakatera karuru ngo he is very tired ngo naza kwa narangira akachiko keye anytime abaturano bagira ngo nkachairman wabo tebine enshonga yona nawe konka tarukuza kubajema abantu hakachiko abo batarukwenda tutina shonga nawe watugambira ngo ninyendaba nizo tumugambira ngo nutwendaba echo nicho barukweta obutaje cyo burungi bwa nyuma yakire karingwa muhezi wa RCC yahika hamwanya ogu kandi chairman Ganafa yicereza ko batera karura habwe ntebezi abatura bayanga amazina guyabaresere nkwe kutora na Seburime Mayuko nko muhandike na Tumusime Vincent nko muhezi wa chairman omu district ya Chegegwa aha byaro rukaga nshanjo na mushanjo bero gukora district eji ebyaro nkaga na bitano birabizeho bine bendera za NRM batine cyakanisa kandi ibyo byaro 212 byona byaba byineho bine bendera za NRM Chikobo zo mutawona kanso ya Bugogo haba hesimbira abantu babera bar mu Francis Twongiro wa NRM owihayo bururiga na berna kamwe kandi we Wilson bagonzo tine kibina yihayo burura 5 na kamwe iraye simbira no we NRM Twongirwe Francis ahirayo bururu 10 times 2 na kamwe
emihanda ebirefire ahabwo kugira ngo tukurizana kurungi konkate mu habe kuzi Steven Syaka twine kureba mpaka imihanda yabonera abantu batambara kurungi kandi abandi bakahandika cyoka amagara bakora ki bagasobya kandi omukomesa akabali muntu wabo tukageza kokoro ininga bakora ki bayanga kora ki kumuriyaho twahikaho no mutawuni ya Kyegegwa kandi okutwashanganguza LC1 zona ezero kukora tawuni egizira mu Kasambya haisaza Kyegegwa na Humura zikarabyaho abachairman abatine cyakanisa owe bona bari aba NRM ndi Stewart Twino Mujuni Kinene Edison na Philip Murangira.